Kamu kesini we. Panas kan di sana kan, ya kan? Ah, repot dewe. Ih. Kenapa kamu kesini? Ada apa? Ada apa? Ngapain? Lihat apaan? Lihat sandal. Sandalku jadi buah. Ini sandalku ada buah. Kocok, nggak boleh. Adik Zulfa cantik, asli dari kecopoan. Tambah dingklu. Hei, kondi anak tekondi, anak tekondi. Barisan, copoan. Copoan. Anda nih kok copoan kok. Oh, nek kono ki kecop. Di sana itu kecopoan. Barisan apa merau? Iya. Barisan ki budeleng. Kan anak tawane barisan. Ono apa nih? Anak tawane kan. Gendi perahu nang barisan ki ono nang kecopoan praune. Iki kecopoan. Udah lihat itu kuning-kuning. Apa kuning-kuning? Adalah apa? Brokoli. Hah? Brokoli. Brokoli. Oh, pose brokoli. Biskuit malah. Bayar. Loh, kamu njek sik kurang apa wis? Aku ki enggak jalur aku jalur nang barisan. Dolanan apa nang barisan? Jadi masa-masaan lampoli apa? Nggih endi karo sapa? Ya mbak budak mbak ayo saiki. Oh, alah. Nggih iko lho. Ayo. Ayo, cepetan.